The World Cup Kinemation Presents. Что сейчас? Вот пошла игра на 3 результата. Роналду и Тураспе. Ребята, не надо. Сеча пошла, пошла разборка. Роналду улыбается. Иди сюда, я тебе покажу. Или в раздевалке разберемся. И Тураспе Роналду показывает Роналду, что был нырок. А мы с вами посмотрим повтор. У Аяса Гамеса нет такой возможности. И как он сейчас в этой ситуации попытается разобраться. Все-таки здесь вопрос, удалять Роналду или нет. Или кого-то другого. Желтенький. И красненький там тоже виднеется. Опа. И Аяса Гамес. Ну и испанский арбитр. Желтая. И Тураспе. Красная Роналду. Порке. Сейчас все болельщики Реала хватаются за голову и задаются вопросом «Порке?». И дальше еще одно слово на «П» вылетает из их уст, но оно нецензурное и не для эфира. Почему и Тураспе желтая, а Роналду красная? Здесь, может быть, Аяса Гамес не сам разобрался с помощью своего ассистента. Так, что здесь произошло? За это можно. Хотя и Человек. Yo creo está prácticamente es el más agresivo, yo creo está prácticamente súper cabreado el defensa del Atleti. Xavi que intenta poner orden, San José también le recrimina esa acción a Neymar, todos los futbolistas del Barça se vuelven a picar, Busquets y Echeita, otra vez San José que se vuelve a ir a por Neymar. Xavi Turas pone un poco de paz, pero el pique está ahí después de esa acción del brasileño que no ha gustado nada, no ha sentado nada bien al Atleti. Saben del banquillo del Atleti, dice Valverde que no se mueva nadie del banquillo, pero los ánimos muy calentitos después de esa acción de Neymar. Intentaba el autopase de Sombrero y estamos viendo repetido, no le sale nada bien, pierde el balón, pero se va los jugadores del Atleti en busca del brasileño, aunque creo que ha habido algo más de Dani Alves, que ha podido picar también y molestar más a los jugadores del Athletic. Yo creo que lo que más les ha cabreado es esa acción, y que incluso Valverde ha ido a recriminársela al brasileño. No entendían que jugándose el minuto 41 y ganando el Fútbol Club Barcelona 3-1, pues se luciera de esa forma, y hay una cartulina amarilla, yo creo que para Duriz. A ver, porque están los banquillos con la tensión ahora mismo. Luis Enrique, Unzué también. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.